Thikoni thutha wa ngavana ya kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku kwihitithio, njatukano ni tumukite thiini wa kiama kia Jubilee kaunti nino ya Kajiado. Giturwa gia spika wa mbunge ya kaunti ino ni gitumurite njatukano kuri arumiriri a kiama kia Jubilee. MCA wa itura ria Sholinke Daniel Kanchori ni uria uraniriire kuhuranira Giturwa giki ni yeheretie kitetani giki akiuga atongoria nguthi a kiama kia Jubilee kuuma kaunti ino mena andu aria maranyita mbaru kuhuranira Giturwa giki. It has now been confirmed that there is a preferred candidate who has been endorsed by the MPs and the newly elected Governor Ole Lenku. There is therefore no reason for me to proceed with an election whose results have already been determined. Mweneni wake Osoi urirahurira Giturwa giki ni ugite uruti wake wa wira nikio gitumi kinene gia kunyitwo mbaru. Itanya rito ria kwaranira na gavana wa kaunti ino Joseph Ole Lenku ni riraguthire ihiga thutha wake kuriga kwaririria ndeto ino. Handini ha Kameme TV mohoro gitau ria kwaritwo ni Ngathu wa Nyutu.